Mama ni sawa? Sawa. Umeze neza? Ndashimira Imana. Kandi wewe nk'ubu hari abantu bagutinya bibaza ngo urakaze. Bibaza ngo urakaze. Waninye. Oya vrema je none se abandi kube. Abandi bose bamutinya. Ariko nivyo. Ariko nivyo. Umuntu akina abantu akagira. Oya sinabutinya. Biriya gukina ariko ntabwo aba n'umwana mwiza namwe murabibona umwana mwiza matwenga no ntibonye nawe ego vre yes n'umwana mwiza cyane biriya no gukina twatugishura amabanga y'abandi bameze kuriya yego intare y'ingore twakinnye ku badamu barera abana b'abagabo babo bakajya bakorera ubugome nka buriya ariko mu bisanzwe usanzwe umeze neza uri umuntu ndasenga mwiza ndi n'umuvuga butumwa ahubwo waranze kutaje kumuraba ariko atamba igisimba ahubwo kwiri muri Jeremy niho wari uri hari nabonye amafoto yego niho twasenye sorry kandi nabonye indirimbo mwaririmbye namye ndakurikirana ku ma platform yawe sinzi hano nabonye mbari kuri extra kwa wambaye uniform kuri aririmba iriya yari muza umuntu afashije muri iyo ndirimbo ye yavugaga mbese ubuhamya bwe njyamvuga ubuhamya bwe ukuntu yagize agahinda ariko je ni sawa umeze neza wowe yaje ni sawa Bujumbura amaze kuhamenyera cyane natwe twakwakiranye neza nyinshi n'umunezero okay aha ni muri location nta matara ahari nta matara mwazanye yego turakora nabyo wese amatara mwayazanye dukore rero dukoresha no muco dufise oya ndi hano aricaye ngiye kwitaza oya aza kubavuye hariya nzavuye hariya mani byose ni ubyikorera none utagira nasenga arisenga kandi si bibi si bibi ndi umukozi vre barakuzi oya birazwi kabisa erege jo nibaza kari giturire batanze bose bavurumva ngo SABAS ngo rukara bize ewe no mugenzi yatanze giturire ku bantu bose SABAS it's okay uzuraha abantu bose it's okay erege ke mbere mufate urundi turwandike none si urwundi Wizo Media TV. Wizo Media TV. nabonye indirimbo mwaririmbye namye ndakurikirana ku ma platform yawe sinzi hano nabonye mbari kuri extra kwa wambaye uniform kuri aririmba iriya yari muza umuntu afashije muri iyo ndirimbo ye yavugaga mbese ubuhamya bwe njyamvuga ubuhamya bwe ukuntu yagize agahinda ariko akerekana ko Imana dufashe rero ntari jewe muranyirukanye genda vrema genda natwe dukora jewe reka ngende naco nzogaruka urabona umuntu anyirukanye n'uyu mujamu mutabaranyirukanye walahi nukuri wirukana se n'uyu nyana ngo bakine umuntu wa sound twinjiye ni murirwa murabifata Gira. donc mukugara ukoresha intuze hano tuyamba kinira
ubwo numara kugera hano wowe hari umwe ikoti yo tutarayina Ingo yangaji. mbona uzatera ibuye ku ruza kuri mail Bamwise Patrick. Hola. Vipi? Uko poa? Good. Kila kola. Good. I'm good. Eh. Uralenze blaze. Very nice. Isheneti bihumbi. Isheneti. Juleme top 10 news. Top news hapana top 10. Ni top news. Eh. Iyi televiziyo kubona yaragiye ko Noraski. Hari ikintu cyagiye. Ni kumwe n'umwami wacu. Tagatamtana. Kakundi nyene. Hahandi nyene. Kakundi nyene. Hahandi nyene. Umva bitakora. uri kutugambanira Image zari zarapuditse. None tukote gatasaza. Kudasaza tuko. none njya musaza Je ndakiniye nyine usaze. ni papa jene dore kamwereka Ubundi kunabona tugize blood of Jena. Oya, uwo mujama, jewe hari kintu. Byari kintu. Blood of Jena. jewe urashyiraho iki Nani content. urashyiraho iki urashyiraho iki Ndetse muzana mfa. Umugabo Ingiriza. Aragukubisesha ntapfini. Top news. Weiva wewe. Sana. Guys, murabibona ibintu tukote aha turiko tuvuga buke kubera ko bariko bakorera indani ariko murabona yuko ari remi nice abari muze tukote iya n'ibiziriko bigomba bikore niko remezo kumana nanje top news nariyemeje kuzobazanira amakuru y'ukuri kandi yo kwizerwa. Murahejeje bro? Oya. VP Blaza? Top news. Top song? Ramugije kwezi? Bakunzi ba Rio TV. Ba top news. Tukora Ingaruka series. Ingaruka series. Niwe uri kurayi kamera? Okay, urarenze. Asindenze. Ariko mu bintu byo kibagira. Nta muntu arenze. Mu bintu byo kibagira amabateri uru.
Sawa. Chris ari Alice bavuze ntihagire umuntu avuga. ntabwo muravuga Murabyumva? aya gopre Nolaski Wagwana. solution man Oui. Na famba ni hari. Ramona famba. Famba mengarakora. Simya kamera kwanza dukore. Pagumukine wenyine. turi kumwe na mzee Irunga Mzee Irunga. Yagiye kwishanja. tukote Mzee tuko wote. tukote ariko ndi party ari hano ntabwo Mzee Irunga tuko wote. Mu Rwanda rwose nibavuga igiswahili neza gusumba abandi. Baramuzi. kuko nyica mbishaka mzee twagize black affair nashyizeho amafaranga nawe uyashyire uratinya Kandi washizeho amarundi kweli ari mu Burundi arayabura. irekeye mzee kugira ngo ntugire ikibazo i Burundi wacu imbere yiva n'imitwe kabisa kusura mzee urakomeye Bose umuzera umusore. Uri umusore? dukore mali dukore Yeah, ready? abo bantu bari kutuvuga kamera neza Ready? chumbani zawe deta mukuru ahantu babageze Wizo Media TV.